Ассаляму алейкум, эфирде Prime Time, мен София Шукурова Чалышам. Мұсафырымыз Ава Азаматова Авдет, Қырым-Татар халық ансамблінің ребері ве бүгін біз Авдет ерешмелер ве ижади планлар ақында сүбет етежеміз. Ава ханым студиямызға қош келдіңіз. Сау болыңыз. Мүлкін олса Авдет ансамблінен телесержелерімізні танышы дейік. Оның тешкил еттіңіз, не вақыт бұақта айтыңыз? Бақшысарайда 1988 сенесі пейда болдық. Ондан evvel Кубань деген ерде яшайдық, Тамань деген ер. Анда çalışaydım балетмейстер болып. Анча татар ойындарын çok қойдыртмайдылар. Мында тек мақсадым еді Қырым-Татар милlet ойындарын группасын yapmaға. 88-ден берлі çalışam Бақшысарайда. Ondan başqa 92-де біз ансамблін құрып, енді өзімізге звание народный қазандық. Ондан берлі әр ел değil, 3 жылда бір кере біз звание подтверждаем. Ана өле çalışамыз. Пек çox бала бұйық, менде бұйық группа кечті елімден. Бұдың Бақшысарай ойыншы олдылар. Енді қач бала сізде тәрбейленді, оны айтмаға олачасыз? Жоқ. 50-ден зияде, 100-дан зияде, тахминен? Жоқ, да зияде. Машалла. Шынды менде ойнаған балалары келек, көмер торынар да бар. Да, ифақ. Бізде бір проблема олды Дом культурада. 3 жыл евелсі қапаттылар оны, башта директорын жоқ етместеділер. Сон Бұзлерінде біз 5 ансамбль со званием народный çalışамыз, қалдық елда. Шынды қайда балалар? Шынды мұна қысмет олса ярын бірінші топлашуым олacak бізде. Енді районный Дом культурада, культура евінде ремонттан сон. Ода айырacaklar сізге? Evet. Біз асыл андан біздің қапатқан сон біз евде аз бар да авасы сежақ олғанда кираға алып башқа беналарда çalışтық. Жүрдік іште брой чингенелер кібік. Егер кечкен сенелерге бақында вершімді, балачықларының авеслігі бар ма ойнамаға? Мен асылда башындан тек бұйық группам бар еді. Балачықлармен çok алып берeceğim yok еді. Бір yardımcım бар еді. O ifak балалармен не deydi, oynattıraydı, o gredeydi, mağa hazırlaydı оларын. Şimdi ifak gruppam yoktur. Çünkü çalışma олармен yer yok еді. Kaç yaştan sizге балалар келелер? Менде bütün büyük sınıflar ve 5-ci sınıftan ya da yok. Şimdi menде 8, 9, 10 böyle sınıftan studentler de var. Sizin çalışkanlar da var. Келелер. Bizden az. Akayga çıksa kite ya da bir yerге көшсе ya da zenat kazansa çalışmağa kite. Büyükler kiteler yavaş ifakları osып çıkarlar. Siz terbiyelenген, öğretken en istidatlı oyuncunu ayıra bilesiz? Evet bileyim. Ancak onlar çoklar. Çünkü gruppadan oğlanlardan Emir Suyinov, Emir Usiyin, Rifat İbrahimov, Usiyinov, İlyas. Asıl 6 tane oğlan bala, hepsi yaxşılar, maşallah. Ancak stabilne çalışmağa onların yoktur. İmkanı yok, İmkanı yoktur, evet. Нашында инде Дом культуры açılsa через суд, потому что мы были закрыты судом, и вот решение суда даст нам возможность заниматься. Егер bu hastalıklardan kene kapatmasalar, kene online'a жібермеселер, çalışacağımız. Online oyunlar da ola? Білесім, весь багаж, bütün hareketlerin ondan evvel konkurslar ola. Çoxsu vaxtın kompüterin başında keçe. Çünkü anda bir konkurs onlayn, mında жіберmek gerek, göstermek gerek ne var
Yok, ana öyle de ola. Kaç vakit devamında ballar katnap, endi konsertlerde iştirak edebilirler. Ne kadar vakit Balaga gerek? Korea. Bilesizsin balaga Korea. Eğer Allah Tali o balaga erbaşin berse, kulak taraftan, ну, слух. Öyle ballar бар, bilesizsin, kolun yalandan yapsa dülber ola. Ну, öyle ballar бар, çalışmak gerek. Onun için balaga Korea. Erbirine dikkat Men edin, doğru. o öğretmege tez çarem var. Ну, evet vakit gerek, чтобы растанцевать. Bir gruppada ne kadar bala katnay? Мына бүгінгі күнге 6 оғлан, büyükler hepsi ve kızlar 15'ke baradırlar. Yan soyları var. Eski grupa 8-10 основной состав. Siz endi çok yıldan beri Bakçısaray'da çalışasınız, ayttınız. Sizin ansambliniz nasıl mükafatlarına nail oldu? Ну, başta bir biz званиені aldık, народный. Son pek çok Ukrayna vakti Ukrayna'nın şehirlerini netip çıktık. Rusya'da bargan edik. Nasıl şehirlerge bardınız ve anda mükafat kazandınız mı? Evet. Hayda bardınız? Çoxsu buna birinci, ikinci yerler. Но bizim davet eteydiler de konцерт koymağa. Не для конкурсов, не для там каких-то этих. Şenlendirmek için. Evet, да. Kırım'da nasıl konsertlerde talebeleriniz oynay? Rayon boyunca bütün konsertlerde iştirak etemiz. Ahmetçe davet etseler mında da kelemiz. Biz pek yengilmiz. Pek keliniz deseler hop etip kelemiz. Pek yaxşı. Planlarınız nasıl? Bugünkü günge nasıl plan tezesiz? Geleceğinizni nasıl göresiz ansamblinin? Bu основной состав. Onların programmasını yapıp bitirmeye pek heves ettim. Ondan başka bu yıl bizde юбилей. Her bir taraftan. Mağa 18. Kalgan staj. Çalışkanım 45 sene. 30 yıl ansamblге. Ana bir balaban koncert yapmağa kısmet olsa avesim var. Ana oğa hazırlanıyoruz. Siz kayda okudunuz? Ben Krasnodar'da okudum. Senat boyunca aynı Evet. hoca, Evet. oyun hocası olasınız ya? Evet. Okuşunuz nasıl geçti onu da aytınız bizge. Nasıl geçti? Men oturup bir film bakkanım bilmeyim asıl. Yarısını bakam, pek neme olsa da dayanamayım oturup. Turup oynaydım, hareket eteydim da. Хоть милицияда, полицияда допрос etseler de turup oynaydım. Какие-то движения делаю. Ну, вот öyle hareketliyim. Ecedi iş günleriniz adi bir gün nasıl geçiyor onu aytınız? Sabahdan akşama kadar. Sabahdan akşamga çeşitli ola. Her bir gün birbirine oşamay. Ну, mesela çalışkan günlerim olsa, yarınki günüm. İki ne toplaşığımız var. Planörka, son komissiya по стимуляции. Son görüşmelerim var. Bilesiniz, benim işim pek ayrı iş olarak olmadı benim için. Her vakit birisi geliyor, birisine yardım etmek gerek. Telefon açarlar, "Ava hanım yardım etiniz. Pensiyanı alamayız." Ana öyle ne suvaller geliyor, son mecbur çizeyim. Onun için kömer gün нас anam rahmetli aytaydı, Bakçısaray'ını sıpırıp çıkam. Anda baram, bunda baram, onu yapam, bununla görüşeyim. Avdet ansamblinin repertuarında tek Kırım Tatar oyunları Tek. ya da onu da aytınız. Bilesizim, ну, как бы принципиаль olarak. Шынкы директор değil, başta olgan direktorımız aytaydı, "А вы, вы можете поставить театр, свой спектакль на
русском. Я говорю, конечно, могу. А поставьте, пожалуйста. А вы можете на крымско-татарском поставить? Нет, мы не можем. Я сон, кем я паджах буишен. Кто-то же должен удовлетворять потребности, духовную часть крымских татар. Он үшін не вақыт олар крым-татар же башласалар бішілер япмаға әрекет. Сон бекім мен де айрарым вақтым. Анжа вақтым жоқтыр ол ішілерге. Более меселе oldu. Мен пек беген едім бір музыка «Королек птичка певче» деген фильмін көргендірсіз, андақ музыканы. Егер сұрасалар, сіз не үшін беген едсіз бұл фильмін, башта бұл музыка үшін, бұл ава үшін. Сон қызларға айтам, мен сізге бір ойын қоячам. Они, ава сетомерна, вы же принципиально не ставите. Вы же только крымско-татарский, а это турецкий. Сон башладым қыдырмаға, не үшін бұл түркі мені пек юрегім темете. Таптым. Ненен бағлы? Композитор, крым-татар, Эсин Эгин, выходец из Крыма. И музыка его посвящена ностальгии по Крыму. И мен мына ойын қойдым, енді Аллах смет етсе юбилей концерт мен көстережем. У пек яш. Премьера olacak, doğru? Да. Пек яш питті адам. Крымға келемады, бағышлаңыз. Ана өле. Ну, бір ойын қойдым, пек ялвардылар еркес, народы Крыма. Анда бұтын милетлерін, башқа милетлерін көстердім. Ну, Крым татарларға келіп, мұсафыр олғанларын да көстердім. Преобладает крымско-татарский. Böyle çok milletli oyunu қойғанда nasıl қиынлықлар oldu? Білесім, башқа ансамбльде, башқа группаларда более ойын бар еді. Мне не хотелось кого-то дублировать. Он үшін түсіндім, қиынлықлар олмады. Наз етіп япайым, наз оле етіп япайым, ошамасын башқаларына. Ну, бақтым Крымда, наз кім қоя, кімде бар. Да. Сон, білесім ақылма, более шешті. Екі адам апсханеде отыралар, бірсі с севера, бірсі с юга. И анау с юга, который, сорай, сіз алма ашадың, жоқ, сіз апельсин ашадыңыз, ол адам айта, жоқ, а недір ол? Наз етіп, анатырайым, саған наз етіп, сон апельсин ашадыңыз, жоқ, ана ошамай бір-біріне, асылда ошамай бір-біріне. И вот, я думаю, мне удалось так сделать, потому что музыкаларын түркілерінен бері алдым. Мисал, Украина чықат жақтан евел, енді музыкадан белі. Я да сиртаки çalғанда, греки олғанларын белі. Çok білгі аваларын алдым, и епсі түркінен бағылы. Onun için başka türlü oldu. Oynadık, бегенділер. Çok sağ olunuz. Biz sizin Avdet ansamblingizge muvaffaqiyatlar tileymiz. Sağ olun. Suhbetimiz sonuna kelib. Sağ olun. Suhbet için, meraklı suhbet için çok sağ olunuz. Siz de sağ olun. Konsertlerge bekleyimiz sizni. Çok sağ olunuz. Programımız sonuna keldi. Gelecek eferimizge kadar sağlıkla kalınız.